ولی بینران طبعا اف پرسا کردستان 24 آراسته وزیر درve روسیه کری مینا قاهنده کو کردستان 24 ارکک نتوی و اجتماعی و پیشیانه هیا بر پرسارته که اخلاقی هیا برانبر کردین سوری بر خواب که لمحافل نیو دولتی لبر پرسن بلندن پیوندیان به روشا سوریه و چوا پرسا شهر نویس خلکی روشاوی کردستان دیگه نوان بیویا هر کسی تایبتی جری و بریا خسر اودید به چاوا گلو لتورفی که بریارا گرتنا کردستان 24 ده برحال لسر مجارا سوری لاوروف گله که بابتین گرینگ بحث کردن بو کردستان 24 احمد علی شروع بکاری سیاسی لدوسلدورف الالمانیا گل مدایه که احمد دمات باش به لبرسبا پرسه که کردستان 24 لاوروف دبیجه کو پیوست کردین سوری سر بخوابن او دیگل شام تعامل دیگن حتی دبیجه از دزانم کو شام حکومت سوری دیگل کردان جدینین جبو چاره سر که نپرزگیری کاندگاره او هموت اشتاک دزانه افحالویستین روسیه گلو تو چاد بینی دوی توقیت دا سلاب و ریس جحمو کارمند کردستان 24 یاگو براستی ده هر دماده رونایی داتینه لسر پرزگیری که روجاوای کردستان و ام وقت کرده سوری دینداره و نرینا بیلانه و او بریارا گو مکتب و بیروها کردستان 24 هاتی گرتن جعالیه اداره ذاتی و گرک لی و گره و بریارا خوا یعنی بگواره در حالی ده تصریح لاوروف تصريحه كي يعني بفدي بسودج بو كردين روجافا جبرجو تي برنامج زلال وهشكره دروسيا جو نشان بده وفرض بكل سر نظام تلي داخوازي جو هرما ما تسليم نظام بمقابل ببشتي والقص برخدان والقص شهيد والقاس خبات ادارات شيبويه بشقريا هما هنگا نابنا تويجر هي بازار سرچه دبه مروكار ما في قلي كرد دستوريا تثبيت بك هاتين نقولوا بلاش لافروف دخوازه وتيبت يعني لافروف وسياستاوي دربه يعني بدهندري سوري ده قرب تحليق دو دريجي هي تجربة عفرينية تسليمي تركاكر أم بيجن السريكانية والعين عيسى والدبريق وآنها ترك قفاد خوينين سر في هرمي تدخلها كبربتشاف ناكر بخوازي كرد دجها مهنجيا نابنتوي بقرب بلاش وفينات خوازي لافروف ولی قاید احمد هر کسی دزانه باندوریا روسیه لسر سوریه چایه لهمان دم دا تواجد امریکا جهیه تایبتی که تواجد امریکا لباکور و روشالات سوریه هیه طبعا لاورود بیجه پیوسته دستوردانا درکینه به ابخواد دیگه شامه گوتو بیجان بکن طبعا گله جاران گوتو بیشات نکرن حتی برپسن ریوبریا خسر جیوینا بشیرن کو گوتو بیجنان به انجام بونه شامه تو برسبه که کنکریتی نبویه حتی ویگا و اصلا برپسن شامه دی بیجن دورک نی نبنا و دورن کردان لسوريا هلو شو تعاملت قلبي عقليات تبكن ما لافروف كي نابينه لافروف نابينه وجوي يعني كرد ساذجن بالتجربه وان دائما تكشوني دهيه وانا حنكي خبان بك اف تيوي معني شاوا عفرين تسليمي تركاكر قفا هي مزن لسر روجافا تركن او مجبير نكن جو تركيا وإيران وروسيا هما هنجي أسيتانان أو دستورك شاكرن جو تجي كرداتنا وقبل لجنة دستوري يك كرتني هالبجارتن جو جيوج نابنيا صدو بينجي اندامه في لجنة دستورية جو معطلة هلبت تشتك ب كردا چارسر نابد سوري دي براسي ایجا روسیا وقتش که جدروی دمه دخوازه گو کرد اولو بین نظام هم بیز بکه یا گو نظام بدر بکره دو پیر بو بله قاید احمد تظانی يعني رجيم سوري دقيم ما لوازبونا خدا آماده نبويا اعترافي بما فين كردان بك ديال كردان دانيشه
دیفاکتوی کنها لباکور روشالات سوریه هیا قبول بکه دقیم ما لواز بنا خدا گلو کنها هدی بهز بچاوی که قبول دکه که وقت امریکا دورت دادن بس امریکا بکن تو زانی هر ولات و هر دبره که تواجد امریکا هبه هیچ چیزی که دن کار دورو بریتو هات نشونه بکه امریکا لروشابه کردستان هیا لی امریکا جی هنه که غمباره به روشابه کردستان کرد نکارینه حتی وگه به خودی استراتژی اجندای که بج بن بو چات که اداره کردن روشاخات و به چات بینی گلو تا چند گرینگه وی آلیل برچاف گرن بگمان اگو امریکا الکیلک وی بسکنه یعنی نصیبی وی هیه هر کس نکاره امریکا الکیلک خو بسکنیده ایرو روجاوا امریکا و بریتانیا و فرنسا و حشته و یک دولت دو پیر لروما جویان حمل کیلک و ادارینن دجي نظام أسد وأف امتيازك جفي إدارية بركز إجبر ولو معارضة سوري في إدارية حسدين السيرفي هوا البندي أو آلية دين روسيا يعني نكار بدربكر كردا بفيرنج بشرط وبقيد وببرنامجك واضح بكردا قانع بك وفرض بك للسر وان جوهر ديالوجي بالنظام كي هوف جو نيفي ملتي خو هجران دي مليون كشتي تشاوا واعترافي بنب اداري نا بخصوصيتها ام بيجن قصد هذيك نا بخصوصيتها اداري بخدك وحجه ونامتي بحرا كردا د خير وخيراتني روجافاي كردستان وشرقي فرات بقشتي بدربكير اعتراف ناكب في مسألة وإيرو رو أبقى دوسي في إدارة هي ورابة دش حما بقر وبقيد شرط هره فهم بيزي نظام بك نمعقولة بله كواتا كاك أحمد وزاني تركيا حساسيتها البرنبر وشباب كردستان الشواية طبعا ايران ورجيم جي كي تشاو تعامل دكان وروسيا جيت بحسب مجارة عفرينه وبحسب مجارة سريكانيه وجريسبي وان برساجي كر طبعا كيف نشوفيا كردان دا تاريخها بشتي شر جهاني يكم ودوام روسيا تعاملات تحاسبيه تجاران جيت قال برسا كردان سراستير شار بارشار كسي دزانه تشاويا لي نها روش بفي اوايه قالوا كرد تشاو تعاملات قال في روش بكن تشاو نقشر كيوان هبه قال كيجان آلي زيدة السرخاتي بن يانجي دي قال همو آلياندا بهافرة تعامل بكن سياسة قال براغماتيس بكاربينن بله قال لك سباسكاك هكار سيرفي برسا استراتيجي براستي و كرد علمينن جو آريكار آلية خاسر آلية قلس بكن دم هاتي جو كرد هوال بنده كسي بهيز و سرهيز بكن وأم سودي بقرنش تجربة خوي كم أم سري خو نخن سري هيزن سرهيز إيجو كارن جوهرتنين جهان دبكة وأم هم هرن وببندجي إمبريالية وصهيونية ونزابيشة قال لك ما خسارك مزن جديد أم براغماتيك بن إيرو سياستها دولية شتى خاصن ارهاب هي الهرمامه ارهابا داعش شو انا ارهابا حج شعبي هي وضربه دو بير لبيستو حشتي مها تشوي احزرانه لابو كمال لحج شعبي خسن اب مرحلات نو دسبيدك سياستها امريكي معناوي داعش درباز بو امانه بريخد حج الشعبي واب دجبني كردانن ودوسي كردا فينادكن ودوي دستي مد دستي واندبه ام ايدي بس ام هرن الاليه قلس وخاسر ببن دوست شر صار دس فكريه نبنيا اليكي امريكا والصين هجر روسيا الكيلك سينبا روسيا قلكي بخسره نوير ديجي امريكا به اميشلو ديجي امريكا وغربيبن قرك اف اللوحه اف تابلو سريع حر سياسه مداركي كرد زلال به واف سودا كردا وبرجواندين نتوا كرد دفيدي بله كاك احمد طبعا روشه سوريا تصعيده جوهرتن وبجوهرتن بردوام هنا لسراستي اقليمي نيفزولتي لسراستي نفخوجي قال لك جارا ما بهاف شروع بكريه دبا جارت بيجي كم شروع كم زانين قالوا دي مصيري ودبري برفكي بقى
احمد علي شروبكاري سياسي لدوسلدورف في المانيا جلمبو ايفار باش كيك احمد ایوار باش ون بمید خوشیده هر بجی کرد سپاس هکار